Il-middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Melvin Toma, kompla jgħid li kien jaf minn qabel li se jkun arrestat fuq ħasil ta' flus u kien konvint ukoll li mhux se jinżamm arrestat. Dan intqal waqt il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Jorgen Fenech. Waqt din is-seduta instemmu diversi recordings fejn waħda minnhom kienet bejn Toma u Jorgen Fenech u fiha semma kif fiha ddiskutaw investigazzjoni tal-pulizija dwar ħasil ta' flus li fiha kien hemm involut l-istess Toma. Fuq il-pedana tax-xhieda, Melvin Toma qal li hawnhekk kienu qed jitkellmu dwar negozju tal-lottu li kien jagħmel b'mod illegali u qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Ix-xut qal kif huwa kien jaf li se jiġbruh il-pulizija dwar il-każ, iżda Jorgen Fenech kien qallu li se jkellem lil persuna ma stax tixxandar b'ordni tal-qorti u lil Kitch Kembri. Lil Melvin Toma qalulu biex ibiddel in-numru tal-mowbajl, iżda Jorgen Fenech kien qallu li m'hemmx għalfejn. Hawnhekk Melvin Toma kien inkwetat li jinqabad mill-Europol u forzi oħra barranin. B'Jorgen Fenech qallu sabiex ma jinkwetax għax l-affari mietet. Fl-istess seduta Melvin Toma qal kif twaqqaf mill-lieħu self mill-bank bil-manager fil-bank kien qallu li għandu xi ħaġa ħażina biex twaqqaf is-self minn mal-bank. F'din is-seduta wkoll il-Maġistrat Rachel Montebello ordnat ddivjat fuq xi ismijiet li kienu se jissemmew. Il-Maġistrat Rachel Montebello qalet li jekk dawn l-ismijiet jixxandru mill-midja dan se jitqies bħala qatt ta' disprezz lejn il-qorti. Is-seduta ġiet sospiża wara li Melvin Toma qal li kien moġuħ u kien qed jagħmel ħiltu sabiex jitkellem. F'Lulju li għadda, Toma kien ipprova jweġġa' lilu nnifsu.